Kake kuonde mayuto ji ne pinye yo marachi mantiere machiegni kod boma ma Busia ywago lwasi marach mar ohala e alworano gima ohinyo chal mar ngima margi kendo miyo gidago ngima mar kwecho. Gidwaro mondo sirkal kaunti ma Busia ober alwora kata lwasi ma kamano kamoting'o luoko dundu mag pi mochido kendo choko taka mondo mi ginyal loko ohala kama ler. Ne giloso tok yudo konyruok kowuok kuom chiemb kony manogol gi sirkal mamalo. Leo hii tuko hapa katika hafla ya kusimama na zile familia ambazo hazijiwezi kupitia kwa hata Mugosia. Ametupatia gunia 350 za mchele, gunia 200 za maharagwe. Kwa hivyo leo tuko hapa kwa kugawa chakula ya relief. Tiagas inakuja fua. Hasa marai tutaki tiagas, tunapenda kura ya amani. Mtu mali amamua kupiga kura hapo ndo mali abakie. Hii chakula peke yake haitoshi. Chakula peke yake haitoshi. Chakula tunaenda kukula leo, kesho kuta chakula imeisha. Hiyo kesho ingine tutatafuta nini? Tutakula nini? Tutaenda kwa automatena bado tunambeg, hatutambeg. Sisi tunatafuta mtu mwenye atatugeuzia maendeleo.